dia kadelai pinangan. 3 bulan berjalan lamanya, tiada kabar jumpa itu. Kabar manggue hati berguncang, adik terima pinangan kurang. Kabar manggue hati berguncang, adik terima pinangan kurang. Rasa indah tapi jauh, tapi itu nan tak jadi. Sia-sia salahku, adik meracun hati. Apa salah nangko adik manikam cinta? Apa dosa den patarukan segalanya? Terima